ya vekiwa bheke la mi nga hi tshika hina hina la ku relaxa hi enjoy hi twa ride ya kahle Right, come on back. It's a monta ku na foni swi nga endla ku nghena ti-message kwala fonini So swi nga teli a ni ta karhatiwa mina loko vanhu va ka mi sendela mi-message ka WhatsApp ni ka Facebook ni fanele ni endla yini hayi a ni ta karhatiwa